رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا رب العالمين Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз ыйык Рамазан кечелеринде, Кадыр кечесинде ушул каарекелер менен жамаатыбыз менен окулган Хатмул Кур'анды өзүң кабыл кылгының. Аллахым 25 күн бою Аллахым ушу Рамазан айынын урматына окуган таравих, тасбих, тахажжуд намаздарыбызды өзүң кабыл кылгының. Аллахым мына ушул таравих, тасбих, тахажжуд намаздарыбызды окуган Хатмул Кур'андарды өзүң кабыл кылгының я Раббан Раббул Алейм. Аллахым өзүңдүн китебиң болгон кереметтүү Кур'анды биринчи бетинен баштап акыркы бетине чейин бир тамга калтырбастан Аллахым баштан аяк окуп, окуй албагандар карекелердин артынан угуп чыктык. Жараткан Аллах Таала намазда хатмы кылдык. Хатмыларды өзүң кабыл кыл я Раббан Раббул Алейм. Аллахым кереметтүү Кур'андан, окуган намаздардан, ыйык Рамазан айынан, туткан оразаларыбыздан, Аллахым ушул күндөрдө, түндөрдө кылган салих амалдарыбыздан, хайыр ихсандарыбыздан пайда болгон сабапторду жалпы өтүп кеткен пайгамбарлар арасында Аллахым эртең кыяматта адамзаттын баары айласын таппай калган учурда, адамзаттын баары өзүңдүн каарыңдан коркуп, тозогуңду карап Аллахым, бейишиңди карап Аллахым мына ошол апайын таппай калган учурда баарыбызды шафаат кыла турган, баарыбызды өзүңдүн каарыңнан, азабыңнан, тозогуңнан кутулууга себеп боло турган шафаат кылуучу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын рухуна багыштадык. Жараткан Аллах Таала өзүң мээримдүүсүн, ырайымдуусун, ушул кылган сооп иштерибизден пайда болгон соопторду жалпы өткөн ушул пайгамбарыбыздын сахабаларына, үй бүлөсүнө, аял бакачыларына, табииндерге, табииндерге ушул күнгө чейин иманга, исламга кызмат кылып өткөн жалпы момун мусулмандардын рухтарына багыштадык я Раббан Раббул Алеймин. Аллахым ошолордун катарында ушул күнгө чейин Аллахым элибиздин, жерибиздин өнүгүүсү үчүн, өсүүсү үчүн мына ушундай болгон бир тынч заманда жашообуз үчүн Аллахым салым кошкон жалпыларды өзүң рахматыңа алгын я Раббан Раббул Алеймин. Аллахым ошолордун катарында өзгөчө мына ушул амин деп өзүңдүн үйүңө келип, хатмыга катышып, тизе бүгүп, алакан жайып, сажда кылып, өзүңдүн рахматыңды, мээримиңди, кечиримиңди сурап, үмүт кылып отурган бул бир туугандарымдын өтүп кеткен ата-энелерибизге, тууган уруктарыбызга, жалпы бизден дуа үмүт кылган кабыр ээлерине багыштадык я Раббан Раббул Алеймин. Аллахым ушул күнгө чейин ушул мечитте намаз окуп жүрүп, мына ушул мечитте кызмат кылып жүрүп өтүп кеткендерди өзүң рахматыңа алгын я Раббан Раббул Алеймин. Аллахым ошолордун катарында Аллахым ушул мечитте имам болуп жүрүп өтүп кеткен Аллахым ошол рахматулла устазыбызды өзүң рахматыңа алып, жайын жаннаттан кылып, ушул улуу күндөрдүн урматына бейиштик инсандарыңдын катарына кошкун я Раббан Раббул Алеймин. Жараткан Аллах Таала өзүңдүн диниң үчүн, Кур'ан үчүн, мамлекетибиз, элибиз, жерибиз үчүн, тынчтык үчүн чуркап жүргөн жетекчилерибиз бар. Аллахым мына ошолордун иштерине ийгилик бергиниң. Аллах Таала эл тагдырын, мамлекет тагдырын чечкен инсандардын тагдырын өзүңө тапшырдык. Жараткан Аллах Таала инсаф бергин, ыйман бергин. Карапайым элди туура жолго жетелөөчүлөрдөн кылгын. Атпай турган, сатпай турган, качпай турган, урдабай турган кылгын. Жараткан Аллах Таала ошолор бизге жетекчилик кылып, пайгамбар хадисинде айткандай, эки түр инсан оңолсо, үммөт оңолот, коом оңолот дейт Аллахым. Ал-умара вал улама, аалымдар менен жетекчилер дейт Аллахым. Аалымдарыбызды акыйкат айткандардан кылгын. Мына ошол акыйкатты угуп, моюн сунуп, эрчий турган кылгын жетекчилерибиз я Раббан Раббул Алеймин. Жараткан Аллах Таала ошолор бизди туура жолго жетелөөсүн насип эткин. Мына ошолордун артынан итаат кылып, моюн сунуп, жетекчиле, падышале деп артынан фитне, ушак кылбасан Аллахым, баш ийип ошолордун артынан эрчүүчү кылгын бизди я Раббан Раббул Алеймин. Элибизге, жерибизге Аллахым тынчтык бергин, өнүгүү бергин, өсүү бергин я Раббан Раббул Алеймин. Элибизге, жерибизге тынчтык бергин, өнүгүү бергин, өсүү бергин я Раббан Раббул Алеймин. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өзүң: "Ва иза сa'алaka ibadi anni fa inni qarib
Eğer pendelerim senden men jönünde suray turgan bolsa men jakınmın degensin. Allah'ım sen bizge jakınsın. Ucibu da'vata da'iza da'an. Dua kılsaňar duaňarga jogap berem degen senin uadan var. İnnallah entallah la tuhliful mi'at. Sen uadana karşı çıkpaysın. Sen bergen uadanı atkarasın. Özüňden jalbaryp suranarym Allah'ım bugünkü bizim dualarda özüň kabul kılgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım uşul günge çeyin meçit jolunda jürüp iman jolunda jürüp ötkönde özüň rahmatyňy algyn. İman jolun nasip kılbasan Allah'ım namaz okubastan käbir tugandarys pendeçilik insançylyk kılıp günah jolunda jürüp ketkenderde de özüň uşul uluu kündördiň urmatyny Allah'ım keçirip beýişlik insanlardyň kataryna koşgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım peýgamber hadisinde aýtkanday uşul uluu kündörde tozakka kiriw üçin mildet bolgan, tozak wajib bolgan miňdegen milyondogan insandardy tozaktan kutultasyn. Allah'ım oşolardyň katarynda biziň ata-enelerdi, biziň jakyndardy, biziň çoň ata çoň enelerdi, biziň baldarybyzdy, biziň kızlarybyzdy, biziň bir tugandarybyzdan nasip etgin ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım elibizge, jerebizge tınçlyk bergin. Allah'ım mamleketibizdi, jetobusyn baryn aman kılgyn. Allah'ım biziň mamleketiň katarynda Allah'ım jalpy musulman mamleketlerini özüň aman kılgyn. Dünýäge tınçlyk bergin ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım özgeçe uşul künderde Allah'ım Siriyada, Filistin'de kıynalıp жүрген Aksa meçhinde Allah'ım özüňnün dinin dep la ilahe illallah degendigi üçün zulüm çekip, azap çekip жүрген mazlumlarga özüň jardam bergin ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım mına oşal zalimlardy özüňe tapşyrdyk. Allah'ım mına oşal zalimlardy özüňe tapşyrdyk. Eger maňdaýynda tagdyrına iman жазылган bolsa şolarga iman bergin. Eger tagdyrynda iman jok bolsa özleri men özleriň halak kılıp jok kılıp Allah'ım musulmandardy jana islam dinine özüň syýluu kılgyn, urmatly kılgyn ya Rabbana. Allah'ım özüň musulmandardy jana islam dinine özüň syýluu kılgyn, urmatly kılgyn, korkulbagyn ya Rabbana Rabbul alamin. İslam dinin musulmandardy özgeçe Allah'ım oşal Filistin ýerinde, dünýä ýüzünde, Kıtayda, Uygurda kıynalyp atkan musulman bir tugandarybызга özüň jardam bergin ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım aizal islam wal muslimin. Allah'ım islam dinine musulmandardy özüň syýluu kılgyn. Allah'ım atiq riqabana we riqaba abaina we ummahatina minan nar. Allah'ım bizdin denelerdi apalarybızdan, atalarybızdan denesini tozak otundan kutkargyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım atiq riqabana we riqaba ajdadina we jaddatina minan nar. Allah'ım bizdin denelerdi çoň ata çoň enelerimizin denesini tozak otundan kutkargyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım atiq riqabana ve riqaba avladina ve benatina minan nar. Allah'ım bizdin denelerdi baldarybyzdyn, kızlarybyzdyn denelerini tozaktan kutkargyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım atiq riqabana ve riqaba asdiqaina ve aqribaina minan nar. Allah'ım bizdin denelerdi jakyndarybyzdyn, dostlarybyzdyn denelerini tozak otundan kutkargyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım özüň meherimdisin, ıraýymdysin, keçirimdisin. Biz alsız, günahkar, nafsisine kul bolgan pendeleriň uşul günge çeyin bilip bilbey kılgan günahlarybızdy keçirgin ya Rabbana Rabbul alamin. Uşul günge çeyin adaşuda, dalalatda Allah'ım mına uşul günah jolda, tozak jolunda жүрген bir tugandarybızdy özüň keçirip, bugünden başlap Allah'ım iman jolunda kadamlaryny bekem kılgın, meçit jolunda kadamlaryny bekem kılgın. Jaratkan Allah Taala mına uşul tawbalaryny özüň kabul kılgın. Tawbalaryň tawbatan nasuha, çynygy tawbalardan kılgın. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hadisinde aýtkanday, tawbalarybızdy kabul kılıp, hatta ibu minaz zanbi kemen la zanbe lehu, kümösünden tawba kılgan adam günahsy jok adam siýakty deyt. Allah'ım bugün bizde eneden jaňy tuğulganday günöhlerinden arylgandardan kılgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım özüň bizi günöhlerinden arılıp eneden jaňy tuğulgandardyň kataryna koşgyn ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratgan Allah Taala elibizge, jeribizge üýbüle özge özüň rahmatyny, meherimini, keçirimini jadyrgyn. Muna uşunday uluu künderde özüňden jalbaryp soranarys Allah'ım bugün muna uşal tagdyrlar çeçilingen, tagdyrlar bölüngen künderde turabys. Allah'ım muna uşul elibizdin, jeribizdin tagdyryny Allah'ım jakşy jaka özgörtgün. Allah'ım sen muna uşul jüreklerdi özgörtүүçüsün, jüreklerimizdäki jaman niyetlerimizni jakşy jaka özgörtgün ya Rabbana Rabbul alamin. Allah'ım jüreklerimizni özüňe ibadat kılууga, özüňnün dininde bekem boluga Allah'ım bekem degin ya Rabbana Rabbul alamin. Jaratkan Allah Taala uşul uluu kündörüň urmatyna özüňden jalbaryp soranarys. Önügü bergin, ösü bergin, intimak bergin, birimdik bergin. Muna uşul uluu künderde hatmul Kur'an'dy bütüp, Karaköz, Kayra Keremetli Kur'an'ı birinci betin kayradan okup, jaňydan başlap koydu. Allah'ım jaňydan başlanan hatmul Kur'an'dy eminki ýyly Ramazan aýyna sak salamat jetip, kayradan dagı muna uşul Allah'ım özüňnün üýüňde toldurup, özüňe kulçuluk kılıp, sajda kılıp, hatmul Kur'an kılgandarga özüň nasip etgin ya Rabbana Rabbul alamin. Uşul günge çeyin Allah'ım hatmul Kur'an'a gatnaşa albastan, Ramazan'a jetmesen ötüp gitken jakyndarybızdy özüň rahmatyny algyn ya Rabbana Rabbul
Rabbul Alamin. Allah'ım kabırda kıynalıp atkan, azap çekip atkan bir tuğanlarımız bolgan bolsa, uşul uluu күнгө, uşul jamaatın hurmatına, okulungan Kur'an'dardın, namazlardın, orozonun hurmatına özünden jalbarıp soranlar Allah'ım kabır azaplarını Allah'ımdan özün kutkargın. Kabır azaptan Allah'ım beyiş jirgalına yatkın. Kabırların tozak çunkurundan bir çunkur kılbagın. Kabırların ravdatan min riyadil cennet. Beyiş baktarından bir bakça kılgın ya Rabbana Rabbel Alemin. Allah'ım özün merimlisin, özün rahimdusun, özün keçirimlisin. Allah'ım elimizni, cerimizni, taqdırımızdı, erten günümüzdü jalpısını Allah'ım özüne tapşırdık. Allah'ım özün bizge merimlisin. Jalp abalımızdı özün jakşı jaka özgörtkün ya Rabbana Rabbel Alemin. Allah'ım sen abaldardı özgörtücüsün. Allah'ım sen günökörlerdi günözünden arıltuşusun. Sen tozaklar tozaktan kutkarıuçusun. Jaratkan Allah Taala baktısızlardın katarında kokus bolgan bolsak, baktısızlardın katarından ölçülüp barыбызды baktılıulardın katarına koşkun ya Rabbana Rabbel Alemin. Allah'ım kebir bir tuğandarыбыз namaz jolun bilbey jüret, iman jolun bilbey jüret. Kebir eje karındaşlarыбыз hijab joluk emne ekenen bilbestен Allah'ım oşu uyatуу jerin körgözüp жүргөндөр бар. Oşolarga dagы özüň iman, insaf berip uyatуулuk bergen ya Rabbana Rabbel Alemin. Özüňnün dininde kadamlarını bekem kılgın ya Rabbana Rabbel Alemin. Keremetli Kur'an'da baştan ayağa okur Allah'ım. Kıyamet sen bir kançalagan insanlarda azap kalat kesin. Azap ayatlarını okuduk. Özüňden jalbarıp suranarız oşol azap kalgan insanların katarında birimizi de koşa körbögün ya Rabbana Rabbel Alemin. Keremetli Kur'an'da kançalagan insanlardı keçirip beyişke kirgizip beyiş nimetin bereri jönde ayatlarda okuduk. Allah'ım barыбызга beyiş nimetlerini nasip etkin ya Rabbana Rabbel Alemin. Allah'ım barыбызga özüň beyiş nimetlerini nasip etkin ya Rabbana Rabbel Alemin. Biz alsız ömürün israf menen, günah menen ötkürgön pendelerini keçirgin ya Rabbana Rabbel Alemin. Ömürün israf menen, günah menen, gıybet menen, uşak menen, arak menen, jalgan menen ötkürgön günahlarımızı keçirgin ya Rabbana Rabbel Alemin. Jaratkan Allah Taala sen keçire alasın. İnneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Zel Celal vel İkram. Sen keçir alasın, sen keçirimlisin, sen bereşensin, sen keçirgendi siyasın. Biz günahkarlarda özün keçirgin ya Rabbana Rabbel Alemin. Biz günahkarlarda özün keçirgin ya Rabbana Rabbel Alemin. Allah, şu gün geçeyin Allah'ım. Kançalagan namaz okuvagan, mecit jolun bilbegen tuğandarыбыз menen koştaştık. Kançalarına park öz kolubuz menen kabırga koyduk. Şolardan Allah'ım bendecilik kılgan günahlarını keçirgin. Allah'ım bendelerin alsız, günahkar. Allah'ım nafsibizge kul bolup ötkürgön günlerdi keçirgin. Nafsisine kul bolup ötküp ötkenlerdi keçirgin. Bugün kabırda azaptalıp atkandar bolsa, uşul jamaatın hurmatına, keremetli Kur'an'ın hurmatına, Ramazan ayının hurmatına, Allah'ım Kadir keçen hurmatına özüňden jalbarsyňlar, jalp ötkende özüň rahmatyňy algyn ya Rabbana Rabbel. Jalp ötkende özüň rahmatyňy algyn ya Rabbana Rabbel Alamin. Allah'ım bul bir tuğandarymdyn her birinin üy içine, bala-çakalaryna ömürlerini özüň berekeňdi bergin, rahmatyňdy jadyrgyn. Jaratkan Allah Taala bugün bul bizni meçitde kanday çoğu oturgan bolsak, erteň kıyamata beyiş bakçalarında özüňnün jamalyňdy çoğu görgenlerden, paygambar menen çoğu tirilgenlerden kılgın bizi ya Rabbana Rabbel Alamin. Bugün bul жерде kanday Allah'ım bir-birimizi hurmat tapsylap turgan bolsak, kıyamatta da bir-birimizi izlegen, sıylaşkan, özüň üçin dostlaşkan, özüň üçin bir tuğan bolgan, özüňnün diniň üçin çoğulganlardan, diniň üçin ajray turganlardan kılgın bizi ya Rabbana Rabbel Alamin. Jaratkan Allah Taala paygambarından 14 kılımdan keyin geldik. Jaratkan Allah Taala paygambardan 14 kılım 15 kılımdan keyin geldik. Paygambarыңды körbödük. Anın ulu sahabalaryny köre albadyk. Allah'ım bul dünýede alarga hyzmat kıla albadyk. Erteň kıyamat oşolar bilen çoğu diriltgin. Jaratkan Allah Taala oşolaryň yüzüň görүүnü nasip etgin. Oşolardy sylagan jannatyň menen bizdin atene bir tuğandarda özüň sylagan ya Rabbana Rabbel Alamin. Jaratkan Allah Taala alardyň dinge kılgan hyzmatyny aýabay jakşy bilebiz. Bugün de mına oşolaryň artyndan herçigen kebir ümmetiň bar. Meçitke hyzmat kılgan, Kur'an'a hyzmat kılgan, İslamga hyzmat kılgan, imanга hyzmat kılgan bir tuğandarыбыз bar Allah'ım. Bizdin katarыбызda olturup jalpılarynyň hyzmatlaryny, dua tileklerini özüň kabul kılgyn ya Rabbana Rabbel Alamin. Allah'ım mına oşa sahabalarından razı bolganday bul jamaattan da özüň razı bolgyn ya Rabbana Rabbel Alamin. Jaratkan Allah Taala paygambardyň sünneti özüňnün buyrugyň dep oroza karmap tarawih okup, tahajjud okup turabız. Allah'ım nauşul ibadatlardy özüň kabul kıl ya Rabbana Rabbel Alamin. Jaratkan Allah Taala özüň merimlisin, keçirimlisin, ırayımlysin, bardyk nesige kudretlisin. Jaratkan Allah Taala sen bereşensin. Özüň kudretiň menen Allah'ım barybızga jakşylyk bergin, amandyk bergin, tınçlyk bergin, iman bergin, insaf bergin, uyatdуулuk bergin, ariyet, namus bergin ya Rabbana Rabbel Alamin. Allah'ım mına uşunday bir tınç mamleketde yaşaýanymyzga min degen şükürler aýtabys. Mına uşul tınç mamleketimiz Allah'ım önükken, ösken mamleketlerden katarına koşkun ya Rabbana Rabbel Alamin. Mına uşul tınç mamleketde Allah'ım iman, İslam kadyryny bilgenlerden kılgın ya Rabbana Rabbel Alamin. Jaratkan Allah Taala daim özüňnün üýüň meçitlerde tolturup, meçitke, Kur'an'a, iman'a, İslam'a hyzmat kılıp jürüp, uşul jolda kadamlarybızdy bekem
bekem kılgın ya Rabbana Rabbal Alemin. Uşul jolda barыбыздын kadamlarыбызды bekem kılgın ya Rabbana Rabbal Alemin. Jaratkan Allah Taala adaşuda жүрgөндөрдү özüň tuura joluna salgın. Adaşuda жүрgөндөрдү özüň tuura joluna salgın. Jaratkan Allah Taala özüňdün dinine hizmet kılam dep, keremetli Kur'an'a hizmet kılam dep, davatqa salım koşum dep Allah'ım dünya gezip жүрgөндөр var. Oşolordun Allah'ım işlerine iyilik bergin. İlim alıp жүрgөндөр var. İlimlerini berekeli kılgın. Kançalagan mekendeşlerimiz chetde, Koreyada, Amerika'da, Rusya'da işlep жүрөт. Allah'ım жалпы мына ошол мигрант болуп сыртта işlep жүргөн эже карындаштарыбызды, bir тугандарыбызды Allah'ım özüň sak salamat, közüбүздүн кареги болгон ата-энесине эсен аман келүүсүн özüň насип et. Канчалагандар Allah'ım балдарын, кыздарын таштап кетип отурат. Кайра келип мына ошол балдарын бооруна басып, тынч төрт көз түгөл ömür keçirişlerini özüň nasip etkin ya Rabbana Rabbul Alamin. Muna oşol bir tugandarga Allah madaldan rızkı bergin. İlim talap kılgandarga paydalı berekeli ilim bergin ya Rabbana Rabbul Alamin. Algan ilimleri men Allah'ım elibizge, jeribizge kelip bugün günde kanday ustazlarыбыз hizmet kılıp atkan bolsa, hizmet kılıp ötüp ketken muna oşol çuwak ustazыбыздай bolup elibizdi, jeribizdi agartuga salım koşa turgan paydalı berekeli ilim alıp kelүүsүn özüň nasip etkin ya Rabbana Rabbul Alamin. Jalpı talabelerdi, ilim okugandardı Allah'ım Kanday gana ilim olbosun Allah'ım ошол elibizдің önügüsüne, ösüsüne salım koşa turgan paydalı ilimlerden kılgın ya Rabbim. Allah'ım elibizdi bölüge, jarıga alıp kele turgan, buzukuluğa sebep bola turgan ilimlerden özüň saktagın ya Rabbana Rabbul Alamin. Jaratkan Allah Taala özüň merimdүүsün, ırayımdүүsün, keçirimdүүsün. Ramazan ayına jetkirdiň, orozoga jetkirdiň, Kadir keçege jetkirdiň, Hatmul Kur'an'a jetkirdiň. Ululuğundan jatal barıp suranarız. Kur'an hurmatına jalbarıp suranarız. Allah'ım özüň merimdүүлügüň menen, bereşendigin menen jalpılağızды özüň rahmatyňa algın. Jaratkan Allah Taala buga çeyin günökörlördün, buga çeyin tozoklardın, buga çeyin buzuklardın katarında bolgon bolsak Allah'ım bugünkü uluu kündün hurmatyna özüňden jalbaryp suranarız. Allah'ım bizdi salihlerden katarına koşkun. Tozoktuklardan öçürüp beýişliklerden katarına koşkun. Baktıysızlardan katarından öçürüp baktylуулardın katarına koşkun ya Rabbana Rabbul Alamin. Jalpybızga adal kesip kılgan nasip etkin. Tapkan adal kesiplerimizge Allah'ım özüň bereke peýizini bergin. Allah'ım rızkybız alysda bolsa jakyn kılıp bergin. Asmanda olsa düşürüp bergin, jerde olsa çıgarıp bergin. Allah'ım alыстагысын jakyn kılgın, jakyndagy rızklarybızga özüň berekeňdi bergin ya Rabbana Rabbul Alamin. Jaratkan Allah Taala iman, İslamda kadamlarybızdy bekem kılgın. Bugün bu жерде kandaça bolgan bolsa kıyamata 5 wagtdan çoğu ötürilgen nasip etgin. Allah'ım emiki uşur kündörgө çeyin kançalagan insanlarda arabızda kebirlerden janyn ala turgan bolsaň iman menen algın. Beýişliklerden katarına koşkun. Allah'ım ömür bergenlerimizge Allah'ım özüň meçit jolunda kadamlarybızdy bekem kılgın ya Rabbana Rabbul Alamin. Emiki uşur kündörgö tört göz tügöl, üy bile, bala çaka, ata-ene, bir tugandar menen, dostlar menen esen aman jetkende özüň nasip et ya Rabbana Rabbul Alamin. Ve sallallahu teala ala hayral Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Jaratkan Allah Taala özüňdün keremetli Kur'anyňdy baştan ayak jattap, muna oşol Kur'andy başgalarga okutup, Peygamber hadisinde aytgan en jakşylardan bolup, üýretip жүрgän bu ustazlarыбыз kelip bizge bugün tarawihde hatmy okup berdi Allah'ım. Uşul jigitlerinde ömürlerini uzun kılgın, rızkılaryny kenen kılgın. Gelecekte Allah'ım salih saliha ayaldardy nasip et muna oşolar arkulu Allah'ım. Köptögön elibizge jeribizge hizmet kıla turgan atalarına okşogon keremetli Kur'an'a hizmetkar prezentlerdi bergin ya Rabbana Rabbul Alamin. Uşulardy östürgen, tarbiyalagan ata-enelerinden özüň razı bolgun. Uşularga Kur'an jattatkan ustazlarybızdan özüň razı bolgun ya Rabbana Rabbul Alamin. Uşulardyn artynda Kur'an okup, uşulardy urmatlap aldyna koyup katar kakkan kazıkday turup bergen bu aksakaldarybızga, bu jamaatybızdan da özüň razı bolup, her birinin dua tilek maksatlaryny özüň kabul kılgynyň. Ve sallallahu teala ala hayral Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. La ilahe illallah, nestağfirullah ve nestağfirukal cennet ve na'uzu bike minen nar. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan.